Bueno, pois vamos dar comenzo á sesión. Como sempre, é un programa informático, o único punto de orden do día é o sorteo das mesas electorais para as eleccións autonómicas. É un sorteo, un programa informático que todos os concellos recibimos, que realiza automáticamente a selección. Aquí, imagino que xa o comentará a Secretaría, faise un listado completo por si hai persoas que, para non ter que montar unha seguinte sesión, se fai xa un sorteo que inclúan as persoas sustitutas para ter garantido, de alguma maneira, a sustitución en caso de alegacións. Entón, iso que é informático, non vale, polo tanto, o mesmo proceso, nin as mesmas persoas, borrón e conta nova, con respecto á anterior convocatoria de abril. Así que é un proceso novo e vai proceder. Entón, cando queira... Quédose colgado. Vamos a ver. Vamos a entrar otra vez. Uy. No sé si es... No lo puedo creer. Pois non vai. Mira. Días tamén estivo, por entreter un pouco, estivo un técnico da Xunta facendo repaso coa xente do Concello das mesas electorais, como se van distribuir, os espacios e cousas desas. Non fixeron repaso a todas as conjunto das 15 mesas. Sí, ahora sí. Bueno, algún momento vai haber, sí. Pero en principio sí, mantería sobre todo. Non vai haber espacios novos, pero sí que hai distribución e un esquema novo. Bueno. A ver, mesa 1A, presidente Garrido Carou María Jesús, primer suplente de presidente Garrido Fungueiro María Teresa, segundo suplente de presidente Arca Fernández Carla, primeiro vogal Gómez Ramos Marcos, primer suplente do primeiro vogal García Lorenzo Pablo, segundo suplente do primeiro vogal Dourado Ordóñez María Celeste, segundo vogal Collazo Fungueiriño Alberto, primer suplente do segundo vogal Comojo Ordóñez María del Carmen,
Segundo suplente do segundo vogal, Galván Lesende Leonor. 1B. Presidente, Suárez Quintáns Rosa María. Primer suplente do presidente, Maroñas Hombre José Rafael. Segundo suplente do presidente, Vidal Bravo Daniel. Primeiro vogal, Tarrío Blanco María Jesús. Primer suplente do primeiro vogal, Martínez Gómez Braulio. Segundo suplente do primeiro vogal, Tubío Pereira Brais. Segundo vogal, Rodríguez Vicente María José. Primer suplente do segundo vogal, Reboiras Tubío Ana Isabel. Segundo suplente do segundo vogal, Vicente Torres José Manuel. Mesa 1-2A. Presidente, Bravo Redondo Víctor Manuel. Primer suplente do presidente, Castro Rey Goretti. Segundo suplente do presidente, Enríquez García María José. Primeiro vogal, Dios Prada Manuel. Primer suplente do primeiro vogal, González Saborido Sonia María. Segundo suplente do primeiro vogal, García Alcalde Ana María. Segundo vogal, Figueira Noya Raquel. Primer suplente do segundo vogal, Iglesias Rodríguez Ramón. Segundo suplente do segundo vogal, Caamaño Otero Amelia. 1-2B. Presidente, Miguel Suárez Yago. Primer suplente do presidente, Méndez Noya Nuria. Segundo suplente do presidente, Rodríguez Torres José Manuel. Primeiro vogal, Prol Guede Ana María. Primeiro suplente do primeiro vogal, Rodríguez Míguez José. Segundo suplente do primeiro vogal, Varela Méndez Alicia. Segundo vogal, Oliveira Rodríguez Francisco. Primer suplente do segundo vogal, Ordóñez Martínez Manuel. Segundo suplente do segundo vogal, Vicente Conde Brais. Mesa 1-3A. Presidente, Franco Neira Patricia. Primer suplente do presidente, Gómez Calvo Lorena. Segundo suplente do presidente, González Queiruga Ricardo. Primeiro vogal, Abuín Tubío María Isabel. Primer suplente do primeiro vogal, Batalla Torres José Francisco. Segundo suplente do primeiro vogal, Batalla Vázquez José María. Segundo vogal, González Hermo Eduardo. Primer suplente do segundo vogal, Dacal Lampón Antonio. Segundo suplente do segundo vogal, Cores Ferreiro Vicente. 1-3B. Presidente, Vázquez Ferro Alberto. Primer suplente do presidente, Rial Rodríguez Jesús. Segundo suplente do presidente, Rodríguez Arguelles María. Primeiro vogal, Saavedra Cés Ana Isabel. Primer suplente do primeiro vogal, Oliveira Vidal Ana. Segundo suplente do primeiro vogal, Rupérez Noguer Ignacio. Segundo vogal, Piñeiro Miguens Ainhoa. Primer suplente, segundo vogal, Otero Iglesias Alexandre. Segundo suplente, segundo vogal, Ramos Teijeiro Juan Manuel. 1-4U. Presidente, Rodríguez Carou Jonathan. Primer suplente do presidente, Listres Castro Tania. Segundo suplente do presidente, Vázquez Mosconi María Inés. Primeiro vogal, Romero Rey Eva María. Primer suplente do primeiro vogal, Lago Vidal Sonia. Segundo suplente do primeiro vogal, Franco Figueira Alberto. Segundo vogal, Núñez Vázquez María Montserrat. Primeiro suplente do segundo vogal, Viqueira Varela Fabián. Segundo suplente do segundo vogal, García Mariño Elvira. Mesa 1-5-1. Presidente, Ruibio Vidal Adelina. Primer suplente do presidente, Losada Martínez María Victoria. Segundo suplente do presidente, Pardal Figueiro Francisco. Primeiro vogal, Ares Frieiro María Mercedes. Primer suplente do primeiro vogal, González Vidal Ana Belén. Segundo suplente do primeiro vogal, Fernández Reimúndez Francisco. Segundo vogal, Cés Quintáns Mauricia. Primeiro suplente do segundo vogal, Bermúdez Alcalde Viviana. E segundo suplente do segundo vogal, Peneireiro Noya María Isabel. 2-1A. Presidente, Laíño Lojo Víctor. Primer suplente do presidente, Castro Moares Ana Elicia. Segundo suplente do presidente, Laíño Torres José Ramón. Primeiro vogal, Miguens López María Carmen. Primer suplente do primeiro vogal, González Tubío Ana Isabel. Segundo suplente do primeiro vogal, Domínguez Rodríguez Iván. Segundo vogal, Baleirón Rial Francisco Javier. Primer suplente do segundo vogal, Crespo Flores Dai Marelis. Segundo suplente, segundo vogal, Cespón Abuín María José. 2-1B. Presidente, Vicente Varela María de las Nieves. Primer suplente, presidente, Rodríguez Calvo Manuel. Segundo suplente do presidente, Somoza Rey Dolores. Primeiro vogal, Refojo González José Antonio. Primer suplente, primeiro vogal, Rufián Abuín Vanessa. Segundo suplente, primeiro vogal, Reboiras Quintáns Pablo. Segundo vogal, Uzal González Héctor. Primer suplente do segundo vogal, Somoza Miguel Sandra. Segundo suplente, segundo vogal, Villanustre Sieira Laura. 2-2A.
Presidente, Cebreiro Rei Germán. Primer suplente do presidente, Collazo Rei José Manuel. Segundo suplente do presidente, Alcalde Romero Noa. Primeiro vogal, Figueira Burés Juan Carlos. Primer suplente, primeiro vogal, Franco Blanco Natividad. Segundo suplente, primeiro vogal, como José Bradero, Áurea Susana. Segundo vogal, Figueira Serantes Tania. Primer suplente do segundo vogal, Franco Rial María del Carmen. Segundo suplente, segundo vogal, Collazo Novoa María del Carmen. Mesa 22B. Presidente, Ordóñez Rei Ismael. Primer suplente do presidente, Tubillo Dieste Ana Belén. Segundo suplente do presidente, Neira Rodríguez Marta. Primeiro vogal, Neira Tajes Patricia. Primer suplente do primeiro vogal, Torrado Piñeiro Vicente Ramón. Segundo suplente, primeiro vogal, Suárez Redondo Rosa María. Segundo vogal, Vicente Martínez Cristian. Primeiro suplente, segundo vogal, Vidal Fernández María Victoria. Segundo suplente, segundo vogal, Rodríguez Castaño Santiago. 3.1a. Presidente, Durán Blanco Francisco Javier. Primer suplente do presidente, García Rey Juan Carlos. Segundo suplente do presidente, Cespón Figueiro Marco Antonio. Primeiro vogal, Bandín Trasbats José Javier. Primeiro suplente, primeiro vogal, Costas Vicente José Manuel. Segundo suplente, primeiro vogal, Creo Saborido Alejandro. Segundo vogal, Figueroa Fernández María. Primer suplente, segundo vogal, Campaña Iglesias Berta. Segundo suplente, segundo vogal, Cespón Esperante Santiago. 3.1b. Presidente, Piñeiro Pérez Marcos. Primer suplente do presidente, Vidal Places Eva María. Segundo suplente do presidente, Rial Rei América. Primeiro vogal, Touriño Pérez José Luís. Primer suplente do primeiro vogal, Ruiz Cés Sara. Segundo suplente do primeiro vogal, Vidal Places David. Segundo vogal, Piñeiro González Manuela. Primer suplente do segundo vogal, Presas García Javier. Segundo suplente do segundo vogal, Piñeiro Romero José Manuel. E por último, 3.2.1. Presidente, Lorenzo Somoza María Rosario. Primer suplente do presidente, Gago Noia Ramón. Segundo suplente do presidente, Collazo Tubío José Benito. Primeiro vogal, Piñeiro García Sonia. Primer suplente do primeiro vogal, González Suárez María Isabel. Segundo suplente do primeiro vogal, Agüín Muñiz Valentín. Segundo vogal, Martínez Carreño Ana. Primer suplente do segundo vogal, Quintáns Lorenzo Alberto. E segundo suplente do segundo vogal, Rodríguez Rivas Belén. E xa está. Como se... O que se propón é somete a votación que en caso de que se caeran todas as suplencias que aparecen no sorteo, se houbera que facer unha convocatoria, que sería unha convocatoria, en tal caso mínima, cos voceiros dos partidos para poder facer un pleno de emerxencia no caso de que se agotara toda, bueno, en función das excusas que quedáramos sen documento, que fora o máis rápido posible. Non sei se estades todos de acordo. Bueno, pues sí. Sí. Como unha situación un tanto excepcional e non se sabe moi ben. Bueno, a ver que pasa desta manera. A ver que pasa, sí. Bueno.